kasur yung ikan sawa, kajing kermen ban pinurlong. Kintay senrang tuan baro, alanginnya simbinta lang hakane kapor, kajing kermen kakot yang iminta ban simbinta nakabenta kalawe. Kabor chongi nginay da kamen simba shisha da jing skill to jing mot nginya teligawe ngin pengkil ayakari baro kawe. MP by election minta usnem kapor kelapoy ban mi bedba dajing senya kaboru blei unong gia lambashi saunsei baro haupra ninyon kashap haupra baro hakabi pepe nin penjob biang haka MP tuan baro towat nyem kinran dien kaparti kakot banjet nong yalam kabor kadei hangi dei hakiwe ngin saing durya kalawe baro langin nyanyon upra dokter bats kem upra banong empe jongi upra kajing job kawan naki bait ba kasuru pai ba kanya isawa jam nying jedia idak terbats kem kumunon jala kasur jong ikan ni Aisyah kajing job kadai kasuru pai ba